Wenggeruweng nang kiman ayat-ayat Quran ajunjung tauhid iman la ilaha illallah orang hafal Quran insan paling mapan Allah Maha Rahman atantani iman ya Rabbana nyu'un nura vanfitatuna Rabbana Rabbana Al-Quran setati fitatu sepender seitoronaki neng Lailatul Qadar insan paling mapan orang hafal Quran dan isi Quran salam jangan zaman orang hafal Quran insan paling mapan Allah Maha Rahman atantani iman ya Rabbana nyu'un nura vanfitatuna Rabbana Rabbana jaga ka'afalna maus ban waktona cepat sampai lupa eman karek sara orang apal Quran apa yang mahkota cepat kesenengan da orang sepanang orang apal Quran insan paling mapan Allah Maha Rahman atantani iman ya Rabbana nyu'un nura vanfitatuna Rabbana Rabbana matur sakalangkong ya Allah ya Rahman atas nikmat agung hafal kitab Quran muka manfaat dekat masyarakat bisa iampungi neng arah kiamat orang hafal Quran insan paling mapan Allah Maha Rahman atantani iman ya Rabbana nyu'un nura vanfitatuna